Kidakot Kakasi Students Union KSU hagan nyaw tarik unay lor mendagasngi kilalaj pediang smobha ya armut kidakot ka KSU kibalalaj no mendagasngi na yang bendim. Kini ki armut kidakot ka KSU kibala syapalaj no mendagasngi na yang bendi kilong ulal den si nong kenri udukot ka KSU na mokhar circle but umelajet khongbo publicity secretary ka KSU JR circle. Kumbanchpen kumau kini ki armut kidakot ka KSU kini kibala syakem mendalan reunai nakadaw jong gejingya ki persya ya ka NCAA. Kecing job, KSU kecing job, KSU, KSU kecing job. Kani kenti bomta, agba kaseng, kaliyo ban seipat ikidkhot, kinongilam, beladan san bana hitam, ante ko along. Kani kecing job, kalau ko pasteng nanti, barang ni sekhmat, ikermen ba, kinangbun kita kinongilam, ban mi sekhmat. Ban IT met mesim nak menta kari pakajat penriu. Kini armut kini kinuksa. Kiba kum kisamla. Kini ban pedi syakari pakajat penriu. Bangim tuna kita ki nongele. Kiban mi madan la kadai bantur nak ding nak senam. Reng nong pi samla kumbang juang kaying bendi kading tang kawai ke caka ban pusong tat dan ta kiri le dongari pakajat penriu hi barok kawai. KSU hi tempat pendam berkenya yele dari syakman. Pada hari kelipat pemerintah, so ba, kejat beri hiburak kawai, tidak projek kemen pengasang hiburak kawai, barang ni cepat, nang ikon susu, akhirnya ini jauh, ba entah keri kejat beri. Mat ceprang, Keluar dari, mat ceprang, keluar dari, Amslam, KSU, Amslam, KSU.